amakuru mashya muri ikipe ya Rayon Sport, amakuru turi kugenda dukurura gatanu kuri gatanu tugenda tureba mu buyobozi bwa Rayon Sport. Ese bimeze bite se? Umutoza Haruna Frezi yaba abasha kuyobora ikipe neza aho bitewe n'ukuntu agenda atsindwa ibitego bigiye bitandukanye kandi byose bisa. Rero nk'ubushishozi nkatwe nk'abanyamakuru tugenda dukora umunsi ku munsi nuko ibitego byose ikipe ya Rayon Sport itsindwa usanga ari imipira y'imiterekano nk'uko biri kugenda bigarukaho ku mbuga nkoranyambaga ndetse no kuri social media ndetse no ku maradiyo yose agiye atandukanye kugenda atangaza ibintu bya football. Turi kugera kuri Rayon Sport tugasanga uyu mutoza wa Rayon Sport rwose wo mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi Haruna Frezi akaba agenda atsindwa ibitego bigiye bitandukanye ariko byose ku makipe atandukanye ko bigiye bisa nko kuri Gasogi, kureba ku bitego byose agenda atsindwa ku makipe yose tugenda tubona kugezwa naho atsinzwe na AS Kigali ibitego 2-0. Ibitego byose 7 byagiye bigaragara muri match zigera muri 7 zose usanga ari imiterekano. Amakuru rero ari kugenda avugwa, amakuru meza mu ikipe ya Rayon Sport, amakuru ameze neza nuko ikipe ya Rayon Sport mu masaha make cyane ari imbere, ubwo no kuvuga ngo no kwinjira ku munsi w'ejo igiye kuba imanukana umutoza mushyashya. Umutoza izina mugiye kumva mwese mukagira ubwoba mukavuga ati se Rayon Sport ni biki, Rayon Sport imeze bite? Ariko ugomba kumenya yuko iyi kipe ya Rayon Sport n'ubundi uko byayiruka kose ikeneye abakinnyi 5. Ugomba kumenya ko ikeneye abakinnyi 5 bagomba kuza bakunga inga mu bitugu abandi kugira ngo iyi kipe ibashe kuba yakitwa neza, kuko n'ubundi uyu mutoza ugiye kumanuka, uyu mutoza ngiye kubabwira ashobora kuza n'ubundi ugasanga kubera ko ubuke bw'abakinnyi ifite, ubuke bw'abakinnyi ihagaze, abakinnyi batari kuri calibre, ugasanga n'ubundi arayitoje ariko biranze. Ugomba kumenya ko iyi kipe ya Rayon Sport igomba kuzana ikintu bita umuzamu, kuko Paveri Nzira biri kugaragara yuko n'ubundi Paveri Nzira rwose ari kugenda agaragaza performance iri hasi cyane kugeza naho bamubwiye ati we Paveri Nzira genda witekerezaho, bugiye ubu witekerezaho kugira ngo byibuza ture ko wagaruka muri form. Ariko iyi Rayon Sport ishobora kutahita igura umuzamu, ahubwo Paveri Nzira yamubwiye ati genda witekerezaho, izahita imubwira ati Paveri Nzira garuka akore match ebyiri. Nibiramuka byanze nk'uko byagenze, ikipe ya Rayon Sport irahita ijya muri process yo gushaka umuzamu kugira ngo byibuza izatangire retour ifite umuzamu mushyashya kandi uzikamata neza. Ugomba kumenya ko ikipe ya Rayon Sport igomba gushaka umudefanseri, kuko nimba Kabange cyangwa se abandi bakinnyi barimo bano bakina bugarira bari kugaragaza nuza performance itari nziza, ugomba kumenya ko ikeneye umudefanseri. Uwo ni umukinnyi wa kabiri. Ugomba kumenya ko Rayon Sport ikeneye umwataka, kuko nimba uyu mutoza nanone ikintu agiye kuzira ngagarutse inyuma gatoya gushyiramo umukinnyi akongera akamukuramo, shyiramo yife arongera akamukuramo. Tugomba kumenya ko iyi kipe Rayon Sport ikeneye umutoza wo kugira ngo umutoza aze ndetse ariko aze afite nyine n'abakinnyi agomba kubakiraho. So twari turi kumwataka rero, kumwataka narimaze kuvuga ko umuzamu ndetse n'umudefanseri hakazaho n'umwataka. Sasa iyi kipe ya Rayon Sport igomba kuba igiye kumanura umwataka wa rutura umwe wa danje, si umwataka umwe ahubwo ni abataka 2, ubwo bakahita baba abakinnyi 4 ndetse ikaza n'umumediateri mwiza cyane wa rutura umeze neza cyane ubica bigacika, kandi bakazareba umumediateri waciye muri shampiyona no mu Rwanda ku buryo bitazamugora kwiyadapta ku buryo ikibuga azaza agigenamo cyane hagati. Twirukansire cyane ku mutoza Rayon Sport igiye kuza nuko Rayon Sport yamaze kubona yuko ikibazo yari ifite ari umutoza, kuko nimba umutoza ibitego byose atsindwa ni imipira y'imiterekano yose. By the way, iyo umuntu avuze umupira w'umuterekano ni kona, kufra, nyine umupira wose batangije bateretse kona, kufra, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ntabwo ari cyo gitego bubaka pa ngo kize ngo kite kijya mu zamu. Ni umupira w'umuterekano igitego kikajyamo. Ubwo rero ku munsi w'ejo, ubu ngubu uyu munsi bite n'igihe urebe ino video, turi ku munsi wa mbere, turi ku munsi wo kuwa mbere. Tugomba kumenya ko ku munsi wo kuwa kabiri turaba twamenye umutoza ugiye kuza gutoza iyi kipe ya Rayon Sport, ari umutoza wa mbere w'ikipe. Tukagaruka kuri uyu mufana Nyiragasazi washenguwe cyane n'uburyo iyi kipe ya Rayon Sport irimo iratsindwa. Nawe
amagambo yatangaje ndetse n'ibintu yagiye atangaza ubwo Rayon Sport yatsindwaga n'iyi kipe ya AS Kigali, yatumye ikipe ya Rayon Sport bicara bakavuga ati ibi ntabyo twari turimo, akaba ariyo mpamvu ku munsi w'ejo kuwa kabiri tugiye kubona umutoza mushyashya w'ikipe ya Rayon Sport. Nubwo muri APR Football Club naho rwose bisa bitameze neza nyuma yo gutsindwa na Musanze ibitego 3-2, bitatu byaje kare cyane rwose mu gice cya mbere. Mu gice cya mbere ibitego 3 byari byaje nk'uko mwese mwagiye mubibona. Icya mbere cyagiyemo ku munota wa 7, icya kabiri, icya gatatu iza kwishyura ibitego 2. Nayo rero ni ibintu bigomba gusubirwaho niba ugiye uje ugatsinda ikipe ya Rayon Sport ibitego 3-0 ukahita utsindwa na Musanze. Ni ibintu byo gutekerezwaho cyane bitewe n'ukuntu, kuko nago ikipe nka Musanze yego ubu ngubu tuvugana yicaye ku mwanya wa kabiri Musanze iri ku mwanya wa kabiri nimba nibeshye. Ikipe ya mbere ikipe bita Police Football Club, mu gihe Rayon Sport ishaka kuba iri ku mwanya ngira ngo nk'uwa kangahe kumanura. Ariko Musanze nayo ni ikipe imeze neza, ni kuba yanatsinda APR ubundi nta kibazo, kuko Musanze ni ikipe ikomeye, ni ikipe itatakaza imikino myinshi. So rero na APR nayo iraza ishaka kuba yagira gute, kuba yagaruka muri shampiyona, kuko ubu tuvugana nuko ikipe ya Polisi n'ubundi APR imaze gukina imikino 6, Polisi imaze gukina imikino 8, APR ifite amanota 11 niba nibeshye. Polisi ifite amanota 20 mu mikino ingahe 8. Ikipe ya APR ni ukuvuga ngo APR yo imikino 2 isigaje nubwo yose yayitsinda nubwo yayitsinda imikino 2 ihagaze amanota 6. 11 gushyira kuri 11 gushyira ku manota 6 nubwo itarakina na manota 17. 17 n'ubundi urumva APR yahita ikisanga ku mwanya wa kabiri cyangwa wa gatatu, kuko n'ubundi ikipe ya Polisi n'ubundi APR nago ibishaka guhangana imyanya ngo ya kabiri cyangwa ya gatatu, niba tubara ku myanya ya mbere. Iyi APR igomba kuza ikahita isoje imikino 2 ikahita igwa ku mwanya wa kabiri cyangwa wa gatatu. N'ubundi Polisi iracyari imbere gutya, iracyayiri imbere n'ubundi uko byari uko kose. Kandi ubwo dufite andi makipe atarakina kandi akomeye. Aya makipe abiri yavuye muri Sudani, Al Hilal ndetse n'ingi mugenzi wayo twibuke, izi nazo ntago zirakina. Ubwo karandiriye imeze zose ziri ku mwanya wa nyuma zirakurikiranye, izo ziri mu murongo utukura, ariko zifite imikino 0, nta mukino n'umwe zari zakina. Ku munsi wo kuwa gatatu turabona Police FC irakina na Al Hilal kuwa gatatu rwose ejo bundi. Nibwo turi buze gupima Polisi turebe noneho Polisi ese ni iri ku rwego rwo gutsinda Al Hilal. Al Hilal yatsinze iriya kipe yo muri Algeria hano kuri Stade Amahoro, nubwo haje imvururu ariko yari yayitsinze. Ni Al Hilal iri gukina shampiyona CAF Champions League mu matsinda, mu gihe APR byayinaniye. Rayon Sport muri nuza byaranze, Al Hilal yagezeyo. Niyo kipe nyine ikina shampiyona y'u Rwanda iri gukina amatsinda. Iyo kipe irakina na Polisi kuwa gatatu, turebe se Polisi iratsinda cyangwa ino Al Hilal nayo iratsinda, noneho itangire umukino wa mbere itsinda igira amanota 3. Aya APR iri kwitwara muri Rayon Sport, kandi twibuke yuko Al Hilal irakomeye pe, irakomeye kubikomeye bwo. Ngaho reka ino Al Hilal ize itsinde wenda imikino ingahe 5 usanga igiye imbere y'ikipe ya APR cyangwa ya Rayon Sport. Nago wayikurikirana, nago wayifata. Ikiriho nuko ino Al Hilal irakina kuwa gatatu ndetse irakina na Polisi. Rayon Sport nayo ikomeje imyitozo, Gasogi ikomeje imyitozo, yo yanakoze imyitozo ku munsi wo gucyumwa na munsi wo gutakaza bafite. Cyakora icyo nababwira nuko uyu mwaka iyi sezo ya 2025-2026 ikipe izatwara igikombe yo muri shampiyona y'u Rwanda. Iyo kipe rwose na Polisi ndi kubona hano kuri ubu ngubu ku mikino 8 niyo wavuga ngo iri guha amahirwe kuko iri kwitwara neza.
ikipe ya APR nayo usibye gutsindwa na Musanze ubundi ibintu byose ni sawa. Arahiri nubwo mu byo twamashwe nuko niyo yatwara igikombe itabatakiha ariko yenda yabaye iya mbere, ariko tubibaze iyi shampiyona nta muntu udafite amatsiko kuri zarangira. Rero reka mbe nsoreje ahangaha ngewe, n'ubundi izindi update zose zigenda zivugwa muri Rayon Sport cyangwa se mu yandi makipe yo muri Rwanda Premier League yose ni hano ugomba kujya uyafatira.